ye mayor Makumasi Metropolitan Assembly what dia to just say askwa na face so santase kwan na ye no wo mo behia asantema nyina emoa eno na owura Pius Samson Opoku won na ye tanonofo MC wose sene nkoda ye de wo mo ye nkrutu djuma won potem ho no mo ye ntwa ba nhwe ano eno achi ye bedru Kumasi High Court na so am NPP polling station elections no sa bredie enam ntawantawa bi a ekoso no High Court sigina ye bi a ye de besom wone anopa hi nansan me ofa wa ye se wone Iran for no masumdwe bua na amanfo sa de ne ya to nsuom san se apam ofa Benjamin Nantachi Netanyahu wose IDF for no wanyuom mfi Lebanon pafremu ho ensempii kan we no ho ne ye de som sekase body afi SOMPA 106.5 FM akra ye kamo se ne and the senior national team the Black Stars anajo beye duba akono omo ne Panama for e de bebo so den a ye nyina obi anya bia Ghana Black Stars na colors ne ba akunya e hye na abo na me anya bia red no ma hye e na tuntum no nso so a e ye star no e hye mfimfin no nso no Black Star no a e no nso so me nso ma hye bi ti me ma bo red no ne black no ye frame di enyame ehira no AKOSUA AGOA ABOAGYE ubetimi aframe AKOSUA nhira na de wabo Jesse Ghana no ankasa no ye frɛ no oduma nkoma chia me obrempong na kwaku ampoma Ghana Black Star afi yenshem komona semfama na yakwashase e de afri osoafo a ohwe Ghana apomeden ensem so na ono ye ononyamfo kwabena minta kando se hwudwabo so mera sebedwani na no let's say almost 2 weeks ago ena womoden krata ba montene bra na konfanoche womosi emergency wo be bia afri okufu emergency ho no ehwa ye ma every D7 ade kwa kwesi ABCD be bia ma na traffic light red yellow and green nyina na ehwo nyina ye ma nti womo kan de kire ayafo se mo bia ma ho titiri pa na accident and emergency unit ho no se wo ba ho se si anya de a won betimi ahwe san se edan ho no ene mpa ho no eso aye ma mebinum kura tete abonten ya wo mo twan se ja ye nyibinum mfiri oni enfo mo ntena ho eno ti se wo ba wo mo nya ba bi kura ma won ntena na sa se mi ba abonten no e ma dokota fo e wo konfarachi ene wo mo ho nyina e ba be support papa yi e ma bibia ye boko na nso se e ba ye no anya ahwe ya e ya pomdin ahwe ye no anya wo mo de eno nti wo mo twa kra ta tenten ko ma yera Dr. Bedu se wo mo twere dwumade na sansan be se na wo twem yenu na wo firi mu fi a wo mfa sansem ni kra ma abonten biu eno ena ba ye kra Ghana fo bebre ene kwakwa mpoma kra tena ha so pa kwamna minta kando papa kire se asem waba na ye pe solution o se ma suspend o eno ewo papa inu o kasa minta kando ne buafu ne hunu wo cheche ne nsem no chese he Ghana ha wo bie ni wo bie ni wo wotumi se wotumi ka se wa close to health facility ewo Ghana ha utumi ne sen na in fact ndo na wadwa pa ewo mra se wadwa fi wo de ne nse bo table so wo kan ne nsem se. What happened at Confanochi? The Speaker, on this floor of Parliament, His Excellency the President issued a policy direction in the health sector that no facility should turn away emergency cases. And His Excellency added that even if the life of the person must be saved on the ground, we should do so. That was a policy direction. And when the President speaks, it's a policy that the minister must implement. Mr. Speaker, let me put on record that nobody, absolutely nobody in this country has the right to close any portion of a public health facility without the consent of the state, in this case the minister. Nobody has the right to close any portion of a health facility. Mr. Speaker, in this case, after the president's directive, there was a press statement issued to the public which indicated that the accident and emergency of Confanochi is closed and no more patients can come there. I invited the CEO and I inquired whether what he has done was not contrary to the position of Mr. President. Mr. Speaker, the man admitted and apologized before me and other officers. We ayo ni nyamfo kwabena minta kando se wo frɛ papa no se mampani mahama ne policy ne se empo se nkyɛnse dan so kura na ade nipa ne beto na waje ne nkwa afa ne to ho na age ne nkwa na emom se obeka se ehwa ye ma enti ye ma ne ma ho de eno de anya kura eno no wo frɛ papa no a obusa ne se ni mampani kan ye no
o kan pepepe o yen pepepe say there bi wa anya enti wa pa chew na emom wo bi breni ho a wo tumi wo ho akwanya say asoye bi anase health facility bi o ka say matum san say mpani ho anase mi nya ba bi mfa dipanto o ye sa de no de a na ye say wa bomusuo kura enna amanfo bi nso busa say na won so ne ya wasa mo ye policy direction amode abai say mo bebo modin bie kwan na emu aye ada ho kama eno mo ye ya na no ye asembisa eno de ye nya ho muaye ene no na Ghana focus wan so busa SOMPA kase bonso ye busa ede afa ho na ye free health sector na ye ba agric sector e se Ghana de hia ye de bedie ene ye mpomden etisi aka ye mpomden de a ene ye de bedie no de bedie nso de na e kire se ono abo Eriko Poku ono a agric minister ono a ne ono a na ono ne wosofo hwenuane ene kuadwuma so ene o se kwan ye befa so ye be makuadwuma de gina na so be konkan nti abaya bone homodin a wode organic fertilizers ya yedi gugu mfudie sui ema ne so doso no ene agriculture drones ahodo emma farmers groups ahodo na esekuafo nkabo muko ahodo no yede ma mo cooperative unions ahodo na mo hwekuafo yedie so no se wo mo ncheche ema wo mo na ni nyina afa abanjumedie ne yefa na Feed Ghana program no na sa Feed Ghana program no e initiative yede aba se Ghana fo yepese yedidi so wopese yedidi ase tam enkoba se ekom ebede ye friend food security eno na aban no eye ho adwuma eti se de be ya enuane bo no nanso mo ye hwehwemu kakra no wo ma hu sesese ekofom kama na no achikura de etoso biem no enuane ye ne ye krefram no ne ba Ghana ha no eno nso eso te ese maburu dodo no anso so wo mo nya adwuma ye ne nyina ye san hyehyeye no a aban de gu akwan mu so obema ku adwuma no aya akono. They ask for timely support, fair access, reliable markets, and the opportunity to produce. As a government, our duty is to create the conditions that allow them to succeed. This is one of the most important aspects of today's event. The presentation of these drones is both practical and symbolic. It is practical because the drones will help farmers and farmer organizations to monitor farms, detect crop stress, identify pests and diseases early, mark farms, assess crop performance, and improve farm-level decision making. It is significant because it marks a bold shift in Ghana's agricultural journey, a shift from guesswork to data, from traditional agricultural production practices to precision production, from low productivity to smart farming, and from agriculture as passion to eni ayeti ye honorable Eriko Poku awo yo soafo hyeku adwuma so ene enuane wono ene kasa ye na wo kasa wiye ne wo bo amane se we nyina ye ne ma abadi gu akwemu na aboa maku adwuma ne yenya ne do so enya bia ebe boa ye nso am ya konkan e ma wo kyeremu se ekuo bebre nso ena ebetimi enya ho mfaso ebra aban de san ne ma ne akade no eboa akuafo e wo sa kwan no so. Important to us. As we increase production, we must also protect the health of our soil. Organic fertilizers improve soil structure, increase soil organic matter, enhance water retention, support beneficial soil organisms, and strengthen long-term soil fertility. A nation that destroys its soil destroys its future. Therefore, as we pursue higher productivity today, we must also preserve the productive capacity of our land for tomorrow. That is why the Ministry of Food and Agriculture is promoting a balanced approach. We are supporting farmers with inorganic fertilizers to meet immediate crop nutrients needs. While eni ayeti ye eyo soafo wo hye enuane ene kuadwuma so honorable Eriko Poku wono ene kasa ye bro mo de niema ebebua akade ebebua kuadwuma ekoche cooperative unions ahodo ene farmer groups ahodo so wo monye na wo monfamwa Ghana kuadwuma yeguso na yekọ emfimfim mantamo baby ayekọ gina sese eye ogwe Cape Coast pa anasa kabukasu ehọ na ye gina yi na wo mu teaching hospital na ho no se wo mu ni sa pediatric oncology unit no wo ni bi wo ho eno na penipa ya oda Vivat Texan Foundation no lawyer Jane Williams Esquire wo de atudwa no achese wo no ebri bi atwamu wo no aneba wo hwere no ewo saa kwan no so sanse wode ne ba no kọ ho na wanya saa cancer problem ibi ya akwada na wode ne ekọ akọje ya rehwede ama no wo kọ ya wo mo antimi ahwe no ema wo hwere ne ba ewo saa kwan no so eno nti watena si din ahunu se de be ya wo no de ne ba no de susu de age amanfo wo ho ne amanfo wo ho ma enkwade ama wo nti no
what they are so akɔbɔ fam sɛ wɔba besi oncology unit kɛseɛ paa ɛde ama Cape Coast Teaching Hospital na we wasi akyere so a afene bosumi nsiampe ɛsɛ afene fa ɛntɛm a wɔne bɛwie no no asa akɔtwa ahoma mu agye mu de ama manfo hɔ na we yɛbɛhwɛ ɔmo ɛwɔ mfimfim mantam mu ɔmo watɔyɛ mantam ɛne atɔyɛ tifi Western North ɛne ne mfafra mu nyinaa obi bia cancer ɛha no ɛtimi ahwɛ no ɔnam saa yɛ so ɛgye amanfo nkwa Any man to muda, number in your cancer, or feel those who take Central Region and Casa, you knew the water our cancer, facing your Dr. Emmanuel, who you would man so high air from and no could be here, the Ubenia or Tre, and you 2 layers and the Muhammad Ban was on that and be a number of cancer, and none be you on them can ever catch on the young one, anyone you can one on your one could say, and now you're going to say, you're about Abunia, or Cheddar we are seeing a young in Tama, Yashawana, or you need to bomb wasn't the baby and there who become bibi ato da muba yana zana ya dan na yanzu zuma wata da wasu botu ma dan na ababuwa ma yanzu juma wata da amma obi so an shiri ba project ne yin yo da kwana da baye na fa oba da hin yin yebo wiye da mutum zin baye boya we aye lawyer Jane Williams one da Vivat Texan Foundation ano na owie yepe na Dr. Emmanuel Amwako one pediatric oncologist ya wo Cape Coast Teaching Hospital ho one so de to so kire say enkwada akura cancer no yehu ne ntam a ya yetimi tu ase Quite a number of children diagnosed with cancer from Western, North, Central, and parts of the Ashanti region. Unfortunately, we do not have a dedicated center to treat children with cancer at the Cape Coast Teaching Hospital. Children with cancer is currently being seen on the general ward, and that does not help their immunity. They are taking harsh medication that makes their immune systems really low. And so this project is very important to have them treated in a special place where they can receive utmost treatment and care at Cape Coast, and they do not have to travel all the way to Accra or Kumasi for treatment. Really important. We Dr. Emmanuel Amwako, pediatric oncologist at Cape Coast Teaching Hospital. No, and I need you Cape Coast Teaching Hospital board chairman, Dr. Joseph Nuete, take home. One also the Kakratos and watches in fact, Nania Japan. Yes, idea. Obey it not to hide it. Joshua says, all February, and the film will buy now. They when you're big on a on a cement, and they say, Liverpool, but also, then you have this hour, Central, any Western North, until Omukas are not a some papa into hospital, and I bought this year. Says this idea. You better my baby to be a cedar event. Let the and a board, the general board, and the hospital and the site and contractor. Dr. Joseph Tai Nuete, one and a Cape Coast Teaching Hospital board chairman. One day a man boni Erica Nai. Woman to trace that and communion. Ya betu akase bonus ne mum yeni jetel mame ma wade papa me de ma wuya na fe yasan de kase bode de aka no aba mame ma o cement papa ne fasi wudan wate mame ma o nadoa papa na me ma plywood papa me wiya me de iron rods nso beka ho na me wiya me de roofing sheet no chense de bodan so papa no a se ye nso yi tuto ya nkrofo so mo dan ma yiri wo de wodan mu nyiri da entokro bia medem ne na no pa me de kyewo na ba bia me de akyewo no eye ko ba simpri mo ho nti wo de ko no ho kwa wo se anti AKOSUA se memra na me meje plywood building wires nadoa ene cement na iron rods no roofing sheets ahodo no na o cheme ade papa na mo metuaka sa na ade ne te me che wade papa na mo ubetuaka na ubetuaka free say ade papa de enyefu ade papa enyefu eti adansie hu niam papa nso a efo no eye nipa ba akopɛ ne wobie eye na kodwegye company limited ebisen ka ade papa de enkenyefu nanso ekoma simpri mu nko ade na ade papa no efo eti adansie hu niam na ye papa nanso efo a wonya no ba bia eye wo mo a enti bomodin ase wodi wani ebetro Ghana mantam dunsia ne ba bia wo ho a wo ne wo mo eye adwuma na ekoba simpri mu be maba na kodwegye company limited ni adansie hu niam nie elder doctor Nana Kodwegye ye nene ho agorokora more than 30 years emfie duasa na wato adanse ho niam ntino wobese wabo adwuma nkasa ma ya di ho adanse Ghana fo amwo amonone amopese musimu dan fa ho bebo dondon na dondon ensawo so mpaka se ebo ofasi na beti su day 1 eti yakoba simpri mu be maba ye to so na ye sorry ye appreciate wo nso so mpaka se ebo enti bomodin ansa wo be frɛ no ewo 020435540 020435540 na wodem Leicester Ghana Limited ya street person in the brush so mpaka se ebo day 1 ade ye no an wo mukukuriye edisi wo mabechi so wo munya ye muda
Leicester Ghana Limited nso de yɛte ne so ane ya sɔre yenti wɔse na memra wade papa aye papa ne bon so da for me no eye Yas toothpaste and the brush and now the senior national team the Black Stars eba bebo match ya ye nyina ye de mpaebo ta wo machi ne adwumaden aka ho ifi se mpaebo a adwumaden enka ho no na eya ye faith without works nanso ne Black Stars na ya bɔ mpaye no wo so ma ye training papa wo mo kɔ no toothpaste ye de ma wo mo no eye Yas toothpaste and the brush ye me ma ebi mo whitening ene ye ma ebi mo gel ene ye ma ebi total care ni nyina heba ni nyina asa muduru Canada mumfa ntwimo se ena muduru Mexico mumfa ntwimo se muduru US mumfa ntwimo se na mosere ya wosere ya kra betimi a confuse Panama fo no mosere ya keke kra no betimi a confuse mo mfi se modi bibi papa na atwimo se eye Yas toothpaste and the brush eti wonso hia bi wo fie ye fa na busua nkyemfa wode twitwi wo se da bia na wo sen wa hode wo tekyerema so wododom enu mo kankan de ye nsoso so se proye nso de ye nsoso so evi se Yas toothpaste and the brush nti yesi na ye green yellow no se de ye de apono ama aye fita wobetimi anya bi enkran kuma se shops ahodo na mom sa wo akra afre 050 161 9588 akra momfre 050 161 9588 ena kuma se 050 13 90338 050 13 90338 Leicester Ghana Limited Yas toothpaste and the brush yekrum Tontina 74 Misha ye T74 tete yana nanom dudo no ene ayi ne tise nsuo ene de DHC afra na omo de na enyo no panti omo no mo a na omo nyinya wo manim we de ayi tise nsuo kama na enso de wonya wodudo mu no enubra ne ha ama na eno ane de yeye eti aye wo fine wo ye obi a ulcer edi wo yefunu mu akone aba nom Tontina 74 Misha T74 no ne betu ne se hum wo ye obi a ekro ton ho a echansa na ewu a Tontina 74 mission na wo hia wo ye obi edura na dwa wo juso tentem Tontina 74 mission na wo hia wo ye obi a infections ejeje wo eye Tontina 74 mission ye fa ni immune booster papa we ye nyare ansa na yanom se de be ya yare ne mafi se prevention is better than cure eti ye nyare nwie ne akwakopa dura nom ye nom dada enti ye kyen abo papo ye gina ye na so ne ye bo adwuma enam T74 nti o kan shi drug lane ena kumasi Ashton Colina Keba tobi koma wonana tobi koma wa brewa so yo ba anase bema tobi koma wo mu nyina tobi koma maame wo papa Ghana fo mo mo no ne se mo kwa no mo sese bi na mo de ko efise krom ho na bibiduro no wonya bi etimo sori ya ansa na abekwa adwuma shift ne ade no na wo botonti na 74 mission bi agubu so etida bia awonum nyina mu no snow ni to nyina no ugina wona so fise tonti na 74 mission de ye friend immune booster papa prevention is better than cure fre 024 60 73 498 024 60 73 498 na ansa na yede kasebo no beto so ma mefa nko 21st clinic and say say wompom di hu hia me pa de enti e from sciatica originator ne say yenim se wo sisi achi efa wo to ase fa wo srim ebesi wo na ase no entini bi wo ho na entini no eka wo dre wotena se na wo to ase na ye wo ya etoro bi kra na dwo ntimi na anadwo na emututu ankasa wotimi se we de excruciating pain pa na eye me no ba na wonim adekode etuduru ba bia meto ase na ye me yo mechi bibi etweme 21st clinic for na ma ye hu se ye eno ne ye fa ne sciatica no sa yare ne ye fa ne sciatica etini ye from the sciatica originator ana de enti ye fa 21st clinic sciatica pain setters ne say enuro na wo mo de chance etu ase ne obi ya ni bi etu omo ye pain setters afa na nkrofo sua bi etu obi ka so otu sciatica na kyesa abo bia bedoro srade a na wo sua preko ye 21st ena wo sua no ena de enti ye fa ne commandant ne se wo mo timi command sciatica no na wo mo tu no te se de AKOSUA AGOA ABOAGYE ne serie etu ahomone no saa na tie wo mutimi commander no wo matu no ema de ntie fa ne sciatica research anso ne se wo mo na bie research center kase wo East Legon a ebibrem ha na ebi ni hada it is afa de yetumira chesi 21st clinic ni yare sabia yare bia wo sanemom de wo di age din wo Ghana ha no sciatica expert no ene wo mo a sa wo nkran ha Tantra Hill runabout so free achimota mo na eba wo de onsani fa so hono a wo kono a bo nse na keje sikura wo ho ebe no wo mo billboard kase esi wo bowura ho fo abere wane bra fa wo na bra na ye nhye no emma wo sa nso ena eno achi no wo free amasaman na eba wo duru Tantra Hill runabout wo nsabonkum so ebi wo temaka so akoma se so nyane techima nkranza takrade brekum gos wo boase na line ye simple eraimo eye 0540 311311 0540 311311 maminsan repeat na me replay
054 0540 311311 0540 311311 anopay for 21st clinic sciatica expert na womomo ye home so ye koba swame dwumadi ampanifo adie ene MPP fo aseme copy high court na ne yakane amono ne nsem ne nyina America de no ye de beto aso SOMPA TV Emma Aketuapa. No kwasem Emma Aketuapa. Yetoa ensem no eso. Penia wakase ye friend no Pius Samson Opoku. One na ye turn off. Municipal Chief Executive. Ahafomantam mu. Na we no na naje mopambo. Esikafo nyina ahia osan pam abo nyina man Ghana na wiase. Na no ne boss ankomo yi. Na wa kire se upie mu wonpotam a se ne sesei yade nkwada titiri we san kwom ko classroom ko sua de yade wo mu ye nkrutu dwuma man Ghana mu no ha dwene pa eno nti wo toto de sre wo manfo no ene obi a se ye nyina ye nkan ye ntoma emba kire mu sentampe homa na ye ntu sa de eno ase na obra wo kasa no wo kan ne sei mankasa watu mwasi wode ombehe ama da nkra munyan fie diso na ye isu omo na se ye exploit omo ombehe na omatu susano oba tanano for hasia medin waji sanse ye hase mining ewo ha nti babonfo bi nso ye illegal miners no anase galamseyes no so afa konboni bi so a omo eyisu ye mana nkese omo dem isuane na omo spend a lot of time our classroom now we are not with your mapa galamsey site a typical example here now no aka no bozu am galamsey site na wo mo ha dwene saa enu ba ha se na nkoda na sei na emu watoto de sere se bo ma yentu ya manefo na obi a so hunu se corporate social responsibility obi ad ne ho hye mu a ye yera Pius Samson Opoku turn of municipality no one ne pani a wada no eno ne na agiman esikafo nyina ahene opambo ebo sankomo na yensentro ni Ebenezer Wusu ansanso de ababedan ye se mayor wo Kumasi Metropolitan Assembly Honorable Richard Oforibuadi eta friend King Zuba na King Zuba de ato adehye ene wo mo a wo mudidwa e wa Santemantem free Santase runabout e de kwa askwa kwan no so se ye de dwumadie na ma contract a wo ba be ye ho adwumanti wo besre adwadifo no mo ho nyina mo kwan e ma King Zuba ne dom ne contractors no wo munya adwuma nkasa ebre wo no ankasa tu anamo efise wodi woni hu a e na wodi hu adanse prekope okowe sa project no so obesre se adwuma na ye de ahye wo mo se ye Joseph Construction Limited no wa Ghana ban e na de contract na ma wo mo ebre wo mo ye adwuma no obi an free kwam no mo nya ne pepepe no mo nta wo mo achi na ma wo ma wie ntam na ye free Santase runabout wo ko Santas askwa ho no a etimi aboyi edika abo mo amane no Ghana ban da Roma ye tre ya kwan mo fi asokwa interchange no near no dual carriage e da ba be ka Santase Holy Mary enti enoma ewo ba bia ekwan no efa enua temporary structures a ewo sa areas a kwan be fa ni nyina na yeyi e de free ho lo to do ahodwo runabout on se yeyi monument wo nyina Santase runabout so yeyi ni nyina billboards ewo kwan so nyina yeyi ni nyina yeyi nua wa ha nyina na containers wa nyina so yeyi ni nyina mpunto ebekọ so okura enyini se Kumasi e de abeka obi na fortunately or unfortunately King Zuba Kumasi Mayor Kumasi Metropolitan Assembly Honorable Richard Oforibuadi eta friend King Zuba wono ne kasa ya nti kwan na wo mo ye de free Santase runabout de afa askwa ho nyina no ahodwo runabout ho nyina wo besre se asantema ya de hye nyintum abandi ama contract no wa ye ntentem abasahare so mrikatente na aboa yense Ebenezer Wusu ansa e de we ababesom ye yadu Santase runabout de yemfa kire ho amfa patase kwan no na yenkofa sofo line kwan no na fe yewura mu afa prempre nim ho na yakodu so ame na yekwa MPP for nsem ene yekoka no ho na enano ena high court 6 Kumasi de no wo mko asetera na NPP New Patriotic Party wo mo nsem na wo ho se wo mgusu ye internal elections wo mo toto aba consequence for ena ave police station for wo mo abato no ye no a egusu a ekoso na ebirum nti wo mo ase nti wo mko court na wo mko high court no high court 6 PM pani a wotena adwa mo kire se
asam no we ya fisem wo mo fa nko fie no wo nko siesie sese ya ene enko nanimu bia na afe na ye 17th wo hwa nimu a se hwiebe enko si busumi de to so de no nso se wo mo antimi ansiesie na so ma mfa ho muaye amre na de a ene na nsem a wo mo so makoto aba ma ho man so twi nyina wo de red pen ebetwam se ehye na bra am ko court wie ye no ena so ame constituency youth organizer wo ye friend Ofori Sanya Samuel wo ne ba wa be du bonkomo e chen ne asi wo court I am my back court, and my constituency chairman, the party in our court. Say, near maybe a AKOSUA Swami and not in Chay to only believe in one, no one said employee. In my other bad court, support my can assembly mamma. Because we're going to say, well, you should all the party structures, the court region, the court national, a whole in our one can be man. It's never so back court, not court, so a can assembly man. It's a back court, every time about court, and my court, you know, I'm not the respondent in the best race, court no ma, or more Ponyana, or Mone, plaintiff in Asia, maybe Bia or the same, because we are personal. We Sanya Ofori Samuel, one and my brother Frafo, the ma NPP and you could know Swami about 2 pesos, whenever I bade you, and a boss I am coming. Nunti Ejina Swami, near Tia from one Baby C, a Prempe Honwa, baby American ya, near si Prempe airport ho, na fe yatia from Boko, Sahoy International Airport. Ye call Amanone. Na me offer America Mampanido na Trump. One Iran for Abbas Arachimu, Womuwa Masan Sanchez, any peace pact no. Bracket Yahuni, Nevum Casapai, woman more for the all can say, Iran for Benya nuclear weapon party, over my dead body, just a one woman yabukra. And into him goes to a Mosan Sansa, and you swan, Besse, and the 40 Santamodi as a way in a Juma now, on one account, almost of straight, one way be out to now, Petro Nibia Bagana, that's what it. And no, now, says here, Ayatia, say a palm wafer, Benjamin Netanyahu, or a Ghana Yanko, Benjamin Nantachi, was one of the Asum Yabuayani or Banamu. Say Lebanon Fafrem was I has bull as a father of one, was one of the Opesu, 2 of Massacra, say Banche, ya, one more anti-Mukrem Fifibu, and 20, say Iranian Defense Force, no, do Makogu, Lebanon, for Hono, was you when you were one net, watching a home. US ni Iran pa, one more and peace pact, and Fanaho. Never Musuano, no, will be Iranian Defense Force, no pound everywhere, and the Nadia obey you, and no amount for say, and another Benjamin Yantachi, Wapen to Papa. Kasebon was see and some of this sumo and opay did Makuti be in a cell noble Eric Poku, Edia to just a bayana family, dear Pedia Juma Hujumedi, Ewa Ghana. Come on into a candle, say, one has all your wine, Quakanya me any bra. See, I can't help facility, I bet me a 2 pounds or more be my dear. Yaman penny in Cheshire, and into a comfort to see you, or much nonsense. Mayo, our work must say honorable Richard for you, this or Mashansia Santasi, as Quaquantimpono, or Moyana Precope. And no, and by me, why Esquire, Lawyer Jane Williams, wasn't a bar or Reno. Ewo ekwambi anankansa so ahwere no anu nti wono ade bottom sika ekwa akosi oncology unit e de ama Cape Coast Teaching Hospital fo ene yewie ye fo emko amanone Benjamin Nantachi Benjamin Netanyahu say one fa ho ene say Iran fo ni Israel fo ekwa mtiase apam wono ene ye Iran fo ene US ekwa mtiase apam na emom se wono beyi Iranian Defense Force e de afi Lebanon de chise wawu Kasebon was seen a SOMPA 106.5 FM Acrano, FI headquarters of Okumase SOMPA 93.1 FM, a sound so far touching my SOMPA, Sunyana SOMPA, and Kranza SOMPA, and a Mankasim Kingdom, 106.1 FM Accra, and then YouTube, and your stream live or Homon Fanche, your Facebook, no, your young Wojumaka Krant, YouTube, SOMPA FM Live, Obenya Woho, your website near www.sompaonline.com, Kanash Urban Radio, Doma FM Doma Hinkro 100.7, Nana could do the company limited to Adensi Hunyama, Leicester Ghana Limited, Yas paste and in a brush, Fontina 74, Misha T74, and a Siatica expert ye 21st clinic no woman so ekahon. Yeni edikasibwe esomo no pay me. Die nyame shirano. AKOSUA AGOA ABOAGYE. Ubetimi so afremi AKOSUA nshira. Mene medoba. Odoman kuma chiame. Obrempong na kwaku ampomago Black Stars.